Mwana musese muthenya no munthi ni bandu beta wa Tala Matungulu kaunti ya Masako na indi utoni wita wa Sianthi na indi twekomana na amwe metha mena mamutha me mwanya makunawia wa kwinza na kuta mavia nthini wa kila kita Kwale na indi nikena ndi wisethia ni wathuthi kawa manaka na ona kuni walite kukiloka kuna namo wia na moko maku nikena ndi wisethia ni watetheka nita wa Steven Mwema kalivu nthini wa Kilungu cha wia ni wia na indi mwenda musyaisya kalivu nikenda ndi wisethia ni twanena na Kioko ola witha ena mamutha me mwanya metha make mayo nanthi lakini niwe manthe achawe chake cha kila muthenya kwa kwinza mavia nikenende wisethia ni wa kwata kindu nita wa Steven Mwema kalivu Kioko wati ndata nasai umunthi ndie ndato yenge wa yulo wa maondano kuna wia wa wambe ameta makibuti we buti ondo wa kuna tene nikenda ndo wisethia mundu cia baya ni wa manna ona kana wali to thukuma moko make nikenda ndo wisethia ni watetheka na twambisio ba itina mbene wambe ya ona kuna mavia mbene no akuna mavia Kwale wambia ngi hata uyosi wa kwasa mavisa Kwale uyosi wa kwasa mavia Kwale nambite ondo umandao kuthio manda wia ukaisisio andu mathukuma ugeza umanio kuthukuma okambia uthukuma ondo me uthukuma ajupe so kubiko bandu na uthukuma wesaithia ndi uthukuma siwa kwasa mavia wesaithia ndi uthukuma netha na thina wa metho na likonge junambia wo wainza mabuti tusambito thimu noi ila ibinde siwasa mavisa hii mavia titi mavisa ibinde siwasa mavia hii uya walikilo ni mundu kana woni we musye we na mbesa walika kana nchokela cho kusikumeye bakalika uya news ila chanzu kumeye uyozu na ulikila no ndia embene tina ndia no ndonge ndona kweka yuna uthuko ndia uthukumia nundu we kindu kibo no kugeta ukwate ya ogela kenini kibo wiseithia nyendi kwetata ndikwekala mana ko kuya mawia maingi aye mawia mazai kwe mawia maina momo no na wekalile bindana ta wisoma uyosi wisethia no tona kuko na ni wawo mania wibunde wene kanda wisethia ni wa mana ozupe challenge zietha abo mbinge mono siandu eza kuomana kuomania ye nundu no wenda ombo omania zima thina la wombete kwisela ugethia you know mania ndwenda withie no boka kwata akilo kwata na ibinde suwe wa kona uyosi wa ukwasa mavia no kwata kindu kitona kutethia kindu kila kioneka boy kioneka kindu kinini bo pauma kindu kinini tia te bandu pe ya munene pesoro naze buka kwate ya mbesa bu kila gebo kindu kinini no kungangana kwitha abo kwingi abo ya muito mono excess na twasi wate the kokesethia for example either no watho kia tu be kindu watho wa ekawe yosi kwitha wina bina na kwithwa utemusio muno uye ni wakutetha cio kesethia either no kwato liu pe kindu kwata ni watetheka gwisela uye ju ndithukuma ju yosu ndithukuma yosu no na atetheka nundu ni na family no bona atengeme yao kwakwata ao kindu bo kaitha cia family yakwa nazo ona uyani wa wiba o uyani osu twasieve ivinda utambito lika uyani osu utambito lika uyani osu na ivinda la walikele uyani osu wa kwasa mavia baike bathokanio thayo ni wakukesethia ivinda kwasa mavisa no kwata mbesa maisha maku no tamekala nesa baike bathokanio utambito lika uyani osu na walika yela na likilo uyani osu poke bathokanio kila no ne yebo no nie ba bendu ka wethia tita chao tita teneju tita teneju na lika uyosu kwasa au no nie bena ke bathokanio chaba o kila kenini keketeto sobewa o juke nini kesobero no joke ende yao ke o kongelegete nywa sana eza koya ebindane leo ebindane maisa maeka ba okay no thayo no wakui kwakia kwata wesethe yu uyosindu kuneche yu tikona yuna kilile nende ona kuthukuma nende na kuthukuma no gie na kwatwa kindu cha ngabula kibwa nata no mboitha na thina wa mutwe
akwatwa ithina wa mutwe wabe kitimetho wethe andiene uthina makwa metho uma wala walilwe ni muntu kana wekiate no kwalwa emutwe wabe kitimetho ipinde sio nthe ipinda we mundu muima ne mundu muima une muima kuma mwambio ne kuma wasiaone wona nthenesa kabisa nene ndipyo nene ndipyo na yu wakililie wai yani kana ni wakomete kana we ipinde su walilwe ni mutwe na mundu mabinduka mutwe woka wa mbalasia ajundo mbalia ndiama naye neona rola mutwe wa kawaida niguo esio hospitali atwikana ne kunwa bisa za mutwe akunwa bisa za mutwe iguo nesio ne gachao kae mutwe wa mbalasia ne wa begiteiye chao wa begiteiye mekiba ametho na kumabu wese andu kwa nandi na kumabu juwethe ajuba iyo ndonge jube kalwo na thayo wako abendukia ata nundu no kwasa mabia no kona nthi yula akolle kuona thayo wako abendukia ata we maiza yukwanza nombio kwarwa challenge kenge kyaikene muno wethe ona kwanza kwetha ni nthino niona bate yacha no ndieze chao undu ndona jukwendu chambe ukwika ndieze ni kara ni kwata kindu andu na no inyete ngemeo pa imbene tina wethe ya challenge juchetha cho keke nene muno pyo agine yuela na sie no ndu wona mundu wethe ya gweza igara no ndauza ano manthio ndukeka ndwenda note kwenda ndulea nundu walea iko tuthina nindi wende na gwigara wende na kwenda kwingi babyo nao iko yu kumabu wona ulika uyani no waibuti wawita waibuti webutie ebutie webutie wongo webuti wotho kumayu ina nenza ndi babata yende challenge kinene kebo ko kila cha tumyo lika ukila nilio nundu kindu cha mbene waisi uya wa mabia wasethia paloto na kwenda kuthokoma no bau lakini wasethia yundo mase cha walika bunga lekone sio yuna lika bai bango baele yangu bango getai kupaele wo bani ne thia yuba yondonge na ne kulie withokoma uyosu wa ebuti nukwata kindu kesethia no uye andu maku no maye we kila ngwata abo yukila su ebinda dila nesa ukwata ka obuyosu dikwata ukethia nuwa kwata kindu utona cio munthi mwegara nemwaza nikwata ukethia no wiyane lakini ona oleu bwiana ukethia ona baili boti thebo lakini uyo ela ukwata watianisie o munthi oni wisethia no utona kwata kindu kitona kutethi yuba ubetha ka ba nundu niwa thukuma betha ka ba ukethia no kwata ka wila ba ubetha ka ba lakini ukethia no kindu kila chao la peke yake nani kulie ko uyu mundu ikala musi mundu tathukuma nundu we no kwana no thukuma no kwinza utona thuthia mundu ikala musi ata wesia etele esa kuona uya bandu ande ndaho thukuma o mundu ile musi yukela kibona ile asiai mundu konda karate kwisa ikala nthi etele wiyoko mwithia musi bai wiyoko musi suo nomwe ona bathiata kwa andu kila mundu aileika mundu no woka yu manda we andu koka umanda mundu onao kila neze no inye ne ndiye umanda we mundu wonde no we ndiye wo manda ti we uko manda mundu baitoneka okay Victoria ni musiani wetu nake mazwa ni wetha aimata tu okay ni sawa sana muvano ndo na itu naende mwenda museisi nene na kioko naende niwe wengo yake no thuthie ketha kala musi mando ndo tona kweka nondo metho make mayona nthi lakini no ngangana ukesethia ni wathukuma na moko make ni wakwata kindu naende netwa minange wa yake twenda inde kuonana na mwitu inya wake uloita Victoria ulotethea cia kwa kutama biaso bandu bari yale iwe kila kibo i challenge kila kibo kinene ena siana sieba ano inye sisia siona ne ile bune ile zeze wezo sikal siezake isiana abekele tukami ka wipo mwani no bizi ndina gwo ajuno ndo ke ngolia ndati no ndo a school kake ingwe gara
nongo katwa chao school kila ndona kwasia ulo kwenda nitethewe ula wina kila kinini chonthe winacho andethesie nitwaekana skulu na ciana ile ingi ciende ya chao school na masomo okay ni twewe kiu kou mundu wina ngoyo lau mundu enda umutethia no amutethesie nikenda wisethia maundu make ni mathinesa namba simo enengane okay nengane ntuma ntweka 0794 78 78 03 enge tungelele 0794 78 78 03 mundu wenda kutethi akandethea na namba nezu nita Arpanas Kioko sioka muvea muno ndone na Mutongo TV na twikwende usio akisese kiuwe kisese chikukiende na umela andone nundu ona kisese chikwethi kiuwe yuona andu newa mathacia kisese Mutongo TV ni nzio thithaa thi nzio bo muvea ko kisese chikiende nesa muvea muno sandi na ndi mwendo musese akatukwatenge ya Victoria ulotesa indi mavi asu mamina na kwaso